Amir Muhit'in Kur'an adlı saygılığı de o soğukta kenarayı. Kur'an degen saygılık Sonav Almatı Oğuz'da bir neçe köylük ıtkan saygılık. Buna karasanızlar, hürmetli ağaylar, bugünkü saygenin erekçeliği Alaman bir neçe köylük ayaklanmay жатып, atlardan karalar birbirinden üzüp aralarını hazıratıp aldı. Karangızlar, ağız bendeki, ağız beyge. Bu bastak gele жатқан Arman, Sarkara, Bayvan деген saygılıklar ağayın. Осы betlerinizi ayamаңыздар, қазір алдарыңыздан saygılıklar өткен кезде алақаныңызды аямай ağayın. Ертең жан-жақтан келген атбегілер айтады, Семейдің атқұмар азаматтары, атқұмар халқы көп екен деп. Сондықтан бірлігімізді, берекемізді көрсек.